Duk berapi duk. Putra, cip lemah. Bagi tunggu marhaban, bagi yang paling rapi duk dan bagi le. Yang nyanjak juga. Ya ke berapi cik dong, berapi duk. Yang saf ke balik ke kena. Yang khusus saf ke. Yang safnya apa balik? Khusus saf ke balik ke kena. Duk berapi. Berapi. Yang nak rapi le ke dua. Bersantut duk. Bagi siapa-siapa. Niswar buat ia tega. Bagi siapa-siapa. Aja benar iya. Siapa-siapa. Hai, bekaru. Hai, nyo nalom. Yang karu nak rompak li. Hai. Ini tengap lagi bunuh tengap. Ilham. Baik bagi li. Karu dah banyak. Naik kalau berapa? Tapo. Hai, berdoa ke bismillah. Baju. Bismillahirrahmanirrahim. Baju. Ini apa? Anak-anak gunanya di daerah Darul Madaris. Ratusan murid yang mondok di daerah Darul Madaris. Pimpinan Ibu Haji Muhammad Dahlan M. Yusuf Ketua Abad di Jumpa Gajah. Yang saudara negara. Anak gunanya yang sedang menimba ilmu Allah. Yang sedang mondok di daerah Darul Madaris. Nah, ngelom naik. Tuku Ilham nyimpan ngelom naik ya. Lam suput kumangan dapat jual lam suput. Dalam suput jadi. Nyamban perjuangan kamu santri di daerah. Baju makan bersama. Iban Bandung namangan. Hai, kauri dumpu mangak ya. Yang namangan ada tablo kan? Ini adalah sedekah daripada hamba Allah kepada para santri, seluruh santri malamnya cukup gembira karena menumpuk baju bulukan. Keadaan gelap. Kiban. Kiban di daerah Darul Madaris semangat. Bro.
Pasal lang kata mandum. Lu aqua segala macam bet didik. Bet didik. Alhamdulillah. Nyo Kanaidin. Kanaidin. Bro, bet dua. Tahu kena mandum. Jit. Doa re nak. Salim lah ya. Salim. Nyo tonan. Oji. Nyo Fahri ya. Iban di daerahnya. Dipegah tak ke? Semangat. Dapat dong kah? Biasa. Yang berapa dong kah? Nyo? Dua.